Ma'am from Zarea, the Impact News, Impact News, Manung Winada, Wahengbam Lalpal, Yamatam Mosri, and see Manunda connected topic of sea, Maruina, Jose Fong Sariba, Fong Sariba, Miam Nangariba, PR, President Rule, Manipur, another 6 months on my extent Toki Wapam. However, President Rule see both houses, Kui Lok Sabam, Rai Sabada, Kui Aya Pikibam Wurga, Manipur, 13 August, likely 13 August, 6 months, Sabatare. But then say February Vodi, PR extension like PR extension Toki Wapum Sil Lena Bukanta, Hojojuk Sikari Mungino, PR extend Tori Sikari Mungino, PR extend Topacina, Maram Werga, Masigi, Marum the Kanakana lady, Waham Tropa, Wahang Sikari Gino Haramkanda, PR Kanagumba Kugi politicians sing Aptare, Kugi veteran politicians sing Aduga Yam experience later about politicians sing the Punto Pumutu in Manipur PR. Extension Tobusina, Kogi Masimurumda, Kanava, Piga Sikari no Harkanda, Josi Lady Ba, Manipur, Assembly, suspended animation the lady Possi, dissolved Honda by time, she Sibugi Mon the Lips, Mossi Tangai and Siendava, Aduga, Miana Pamba, popular Gaminama, still Siembayana, Giadunga, Kudong Savan, Pino, Pantamda, Pierre Accent on Benihabi, Home Malapa. Although Lunas Amurum di Yambakanda, if Kogi PR Sina. Extend Torga, Karigumba popular Gamina, Semo do Taragadi, Pantokadriba, Lakriba 2027 Game Manipur Legislative Assembly General Election da BJP films Yam Satina Yam Lu film the Legada Maram Werga, Kugi Tasing Yam strong or Yam efficient over BJP government Amadi Hariba no elections lacking at the Semobum, the Adomatu Tavano Morga, popular Gamina Sembianabagi, Romamadi Domok Tambagi Mami. Tabra hai wo hamduni adu tasing central government ki mai khadi gasing wo films ubu taragadi Karigidamak Manipuri yam thuna miyam gi government am semna ba sab saba koi responsible oiba dum thaba ama thoram di pakhatri bo karigino PRC yam undemocratic oiba form of gasing bo films si makhatana sathadun da bagi thorang pakhatlip si karigino habu hang kya thorok manamoduna PRC Kanana Karigidamak extend tobuno haiba topic sta ngasi Impact News ki khana nanogi topic lo kusabni ngasi topic da khana nanogi damakta Impact News ki studio lenction level si egi yet thang thang level si oza Dr. Homen Thangjam koi Indira Gandhi National Tribal University Department of Political Science ki ozani oza bo ahmad musri oza Homen ge thano level si no oza Ningombam Bupenda Meitei Manipur High Court ki advocate ni oza Bupenda musri mathangda egi yet thang level si no oza Professor Nabakumar retired head of Anthropology Manipur University ni oza musri ihana bo question si oza Bupenda laksek oza Bupenda maroina PR habatare PR present rule have seen yamna temporary gi oiba major moina particular region to the state to the koi peace and order peace and stability thamna gi damukta yamna temporary oiba mong ta paikhat pa dum mokhal gi kanoni thorang habatare in government ki makata constitution makata adubu Manipur repeatedly extend tawbagi film the lakpa masijina koi gi democratic ki institution ji undermine tawrobra haibi wakham lakpa aduna si yeng consider matamamada Manipur Chief Minister NBN ki government lay matamda May 3rd 2023 ki irang da matamdu ki government na irang to laksin bangam da morga Manipur PR thamane na fari hada toan political parties ni makai demand to leki adu PR si lakpon tamda miyam ki makai digi expectation miyam thamki PR si na karma kai dikana fangani adubu PR si su adumak miyam na pambadugi ona tena the film the lebi yo ham su lakpa adubu koi Parliamentary Union Minister of State Nitya Ryan thank you matunginati Manipur PR thank you badagi koiki violent activity di hanthare ha wo hom leire aduga peace and stability leibege wo hom ma lakpa mamaduna taseng na koiki democratic institution the PR thambasina repeatedly extend to wo hom lakpasina undermine to wo hom lakpan sida miyam de thengnari awaba aduga khudong sa da basing adu sibatang sida Bupenda kembu President rule Thami Basidi Article 356 ki madungani law and order khakiwari khaktanate aduna akoina May 3 matangda 2023 gi May 3rd of May se karmaina thoki haibasidi haji kanam khangde haibagi atradi madugi course to the makta commission of inquiry ki report haji fu parliament table tortri aduna home ministry gi makada Home Ministry in Singapore Commission of Inquiry report to Lakri Mina. Come down May 3rd, 2023, Toki Hibicity. Official ability. Official ability on the parliament table. Yes, my own high BI, high Johidi. Karigumba MOS Union Home Minister of State and Hada Aquina Yam Wajadaba Mana Parliament, Manipur PR Matang that discussed over the debate over the statutory resolution.
ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 356 ꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ 4 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥ 6 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯇꯅ ꯇꯦꯕꯜ ꯇꯧꯔꯛꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯆꯨꯇꯔꯤ ꯔꯦꯖꯣꯂꯨꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕ ꯁꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯀꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯎꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯦꯛꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯊꯝꯃꯛꯑꯒ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯊꯝꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯕꯨꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯥꯎꯏꯖꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ आर्टिकल 356 से हजी एक्सटेंड तौरपसिदा ngasi हजु थोई आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सी सस्पेंड तवे आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाइसे कोई प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस हाइदी एमएलए सिंग प्रिविलेजेस मयाम माइ तोलोपुदी आर्टिकल 195 तो पीरिको अदुबुदी सस्पेंड तवे तोलो फंगे दो एमएलए सिंग दे लई पिरमिबे प्रिविलेजेस मयाम दे सस्पेंड तरो थमे लौथोक बिग्रेबा अदु ngasi सेक्रेटरी जंग मतमदा एमएलए गाड़ी मनुंग थोदन याद्रे एमएलए हजिक सेक्रेटरी चंगो मतमदा याम हंगोय इकायबगी फिल्मदा लाए हाइरीबा सि कनाम हाइबदि हजु ngasi मक कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन सिंह स्टेटमेंट अजु याउरी अदो सिगी फिल्म से कराइदि लाखिनो हाइब मतमसिदा डेमोक्रेटिकली पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लेरमे लेट इट बी एनी पार्टी अदु 356 लाख पदगी लैखिद्रे अदो हजिकसु दुम लैबि यारी बट अनदर क्वेश्चन इज असेंबली हजिक लैरिसे हिंगिब्रा सिग्रिबा हाइबि क्वेश्चन से गवर्नर द क्वेश्चन मंगा यावबो पॉलिटिकल पार्टी एमगी स्टेट प्रेसिडेंट अमना पिसंगरे अदुगी रिप्लाई हजिफु लाक्तरी मणिपुर प्रजा मियाम द खंगनदे रिप्लाई लाइब्रे लाक्तबा हाइबदु अदुगी मतंग द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट द चटपसु तौदे आर्टिकल 356 की मतंग द हजिक मणिपुर हाई कोर्ट खक्त द डिवीजन बेंच द केस मैटर अमखक लै केस अमखक लै अदु थारेबे मीदुसु एमएलए नते एक्स एमएलए नते एक्स मिनिस्टर नते एमपी नते कराम पॉलिटिकल पार्टी नते मिसम प्रजा अमखक न थारे हजी हजी डिवीजन बेंच ता लैरिबो मणिपुर हाई कोर्ट की अदो अखोइना येंब यारिसे आर्टिकल 356 से अखोइ मणिपुर द थोइसी मसी यूपी द कर्नाटक द तमिलनाडु द थोम प्रेसिडेंट रूल से लाहलबा नोंगालगा सुप्रीम कोर्ट द सनखरनेबा सुप्रीम कोर्ट लोइन सनखरनी पॉलिटिकल पार्टी मयाम हजु हजि एसआईआर की मतंग द पार्लियामेंट द ओपोज तबद नतन सुप्रीम कोर्ट चलिदन वर्क की मतंग द सुप्रीम कोर्ट चलिदन मणिपुर से प्रेसिडेंट रूल थमजलपदु की टाइमिंग दे हप्ता अमन सुप्रीम कोर्ट चलंग हजि कनाम चति हजिबु कनाम चति अदु कनाना चलो हाइरि बनो मिजम प्रजा अमन चलो हाइरि बनो मिजम प्रजा अम खक्तन चलिबो मणिपुर हाई कोर्ट हाइरि हप्ता अमगी मतुंग दबुदि चलिको अदु अखोइना येंजगदो से हजि हजि एमएलए सिंग से मखोइ के 7 असेंबली सेशन दो गवर्नर न कौरमगा चलो नु तो ओ हाइदन नलेन भोइ लाउथोकरे फेब्रुवारी की तांग 5 2025 ता को अदुगा फेब्रुवारी की तांग 16 द प्रेसिडेंट रूल थमजलकपने अदु ngasi मक हानगी चीफ मिनिस्टर श्री एन बीरेन हाइब वफम लैबा मंगोंद अखोइगी रेजिग्नेशन से नमदर तौहनबगी हाइबगी वफम ngasi पल्ले मान नाहंगोई भुक्ति मयामना उरिबसी रेजिग्नेशन तौरे हाइब जुमे रेजिग्नेशन से मसामकना हजिक मंगोंद प्रेशर पीरगा तौहनबगी मोंग मसाना जो ngasi सोशल मीडिया दा हजिक वायरल ओइरी सो देयर इज लार्जर क्वेश्चन ने करिगिदमक्तनो करिगुंबा प्रेशर लेरमगदी करिगिदमक्ता प्रेशर लेरगा डेट 9 दे रेजिग्नेशन तौलंबी अदुगा 7 असेंबली सेशन दना डेट 9 दा गवर्नर ना येंबियोबा आर्टिकल 356 ने करी हाइरी हान लेरमीबा मणिपुर सरकार हाइजी चीफ मिनिस्टर लेत्रगा जो गवर्नर की प्रेसिडेंट लोइना लक्षण करे अदु संविधान की इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सरकार चलाइबा ngамद्रे गवर्नमेंट चलाइबा ngамद्रे हाइबगी लक्षण ग्रीनेबा प्रेसिडेंट रूल थमजलइनेबा संविधान ngakpa ngamक्त्रे हाइबगी अदु गवर्नर सिने संविधान से ngaiब्रा हाइबा द लार्जर क्वेश्चन इज गवर्नर ना डेट 9 दा महांगना डेट 10 दा असेंबली फमनबगी असेंबली 7 असेंबली सेशन दो कौग्रेबा अदु कौग्रिदो आर्टिकल 174 सिजिनरगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिजिनरगा माना नल एंड वॉइड लाउथोइदुबु आर्टिकल 174 दा नल एंड वॉइड लाउथोकपगी पावर प्रोविजन अम द पीडीएबा आर्टिकल 174 दा हाइरिजि था तुर्की मनुंग द तौ
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 174 ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄꯣꯔꯣꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ 2B ꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯃꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯤꯀꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯂꯦꯟ ꯕꯣꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯏꯗꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯂꯣꯗꯒꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯪꯕꯤꯙꯥꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯀꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ MLA ꯑꯝꯇꯅ ꯉꯁꯤꯕꯨ मसीगी मता राइट मली सी एमएलए की राइट नेबा डायरेक्टली इनडायरेक्टली ने प्रजा की राइट नेबा डेमोक्रेसी सिदा गवर्नर ना नलेन भोई लाउथोक्री दो एमएलए अमतना मरम दी एग्री पार्टी जी आई नती तो म चाव नती एमएलए ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ने प्रजा ने डेमोक्रेसी सिदा अदु हौजिबुक सी चैलेंज अम तौदेबा वेरियस पार्टली सिगी मतांग दबुदी एजिटेट तविको इन दिस डिवीजन बेंच की मैटर सिदा बट दैट इज द पॉइंट असाइड अदुना अखोइना मु यंगजगदो सी एसआईआर की मतांग ने हाइरसे सुप्रीम कोर्ट केस तौरी वोकी मतांग एमपी मैम ने सुप्रीम कोर्ट केस तौरी अखोइना पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल यानिंगदे खक हाइबनि यारोबा सुप्रीम कोर्ट कइदोबगी चत्रिनो व्हाई नॉट ओके प्रजा म ओइना अखोइ हंगेबा मरमदि अखोइगी ओइबा अखोइबु लुचिंगबिरिबसे कनानो डेमोक्रेसी एमपी एमएलए नेबा एमपी एमएलए आर्टिकल 356 लाखो डेमोक्रेसी थुगाइराबन आइदि डेमोक्रेसी अखोइगी पब्लिक की राइट टू मला गुमने मरमदि करिनो हाइबदा पॉपुलर गवर्नमेंट अम लेहंदबा हाइबसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अम लेरमिनेबा अदुना सी मयाम जे येंबरगा हजिकसो मुक थातुरु मुक सांगदोकपसे सिदा थातुरु सांगदोइङाइ सिदा अखोइगी असेंबली सि हिंगी नत्रगा सी हाइबसी गवर्नर ना हजिबु रिप्लाई पिरक्तरी गवर्नर ने रिप्लाई अमते पिरक्तरी स्पीकर खक्तने को हजिक सस्पेंड तौद्रिजे अते एमएलए सिंह सिदी मागी प्रिविलेज मयाम लोकथोक बिक्रमनेबा स्पीकर ओइना लेजरीबा बट स्पीकर जो एज एन एमएलए अम ओइना की मागी प्रिविलेज याउद्रेबा तोलोपदि फंगनीबा अदुना अखोइना हजिक सिगी मतंग सिदा मणिपुर सिदा तौबिरिसे अखोइ येंगबदा यामना नुंगाइते मरमदि मसी अखोइगी स्टेट सि पिकपा चावबगी ओहम नतना अखोइना हजिक लैरिसिदा अखोइगी फरजु फत्रजु हाई कोर्ट अम लैजे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पिकेरा चावगेरा इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट तौना जस्ट मयाम लेबा कलकत्ता हाई कोर्ट जस्ट मयाम लेबा चार्टर हाई कोर्ट अदुना तोंगानबमा अदु ओइजद्रगसु कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने मसिरी एजिट तब मयाम ले बट ओनली वन मैटर ओजा बबेन हजिक लाइ सुप्रीम कोर्ट सु कनाम चट्टी हजिक लाइ वहम दि मरोइना पीआर एक्सटेंड तौबि वहम सिदा पार्लियामेंट पीआर एक्सटेंड तौ मरुइबा कैबिनेट मिनिस्टर अमता सु याउखिदना खोइ एमओएस अमना मूव तौरगा पास तौबि वहम दि लाइसे अदुना याम इंपोर्टेंट ओइना लौगिदबा याम इनसिग्निफिकेंट ओबि इशू मी मोंग तौखिबा पोस्टना हजिक लाइजि तौरिबा पीआर एक्सटेंड सिटी यूनियन गवर्नमेंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट तौबा पोट अमनि अदुबु लाइ क्वेश्चन सि करिगिनामुक्ता कनाना इंपोर्टेंट सु याउदो मानबा पोट अमदि उरगा पीआर स्टिल एक्सटेंड तौबा पोसि मसिदा मसिगी खोइगी मसिगी नुंगो मनुंगदा करिवमदि लैबा मानबा खोइगी मणिपुरगी सिदा ओजामी इंक्वायरी सपोजिंग यूनियन गवर्नमेंट की दी मागी एक्सटेंशन तौबम थोपा संविधान की ऑब्लिगेशन की मतुंग इन तौदे यादवगी तौग्रे ओपोज तौरिसे कना कना क्वेश्चन इज अदुदा सपोर्ट तौरिसे कना कनानो ओपोज तौरिबा मरक तो ओपोज खप तौबने यारब्राबा सुप्रीम कोर्ट मूव तौद्रि करिगनो होबा कमन सिंपल क्वेश्चन अखोई पीएनडी हैबा मरमदी अखोइना सिदा तौरिसे सिगी प्रेसिडेंट रूल सिदी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओय गवर्नर ना फेब्रुआरी की मापन द नलेन भोइन मसागी ऑर्डर लाउथोकबदु बुक्ता सुप्रीम कोर्ट कनाम चते हैबा ओके अदु मयाम दु चैलेंज तो खोलागदि नहाना प्रेसिडेंट रूल से अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड सुप्रीम कोर्ट ना लाउथोमबसु याय हाइबदा ओके थगत सरी अदु सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की मतुंगिना मणिपुर सिदा प्रेसिडेंट रूल लेरमदा बुक याय हाइबदा ओके मरोइना खोइगी कांग्रेस पार्टी ओबि एंड ऑपोजिशन पार्टी ओबि पार्लियामेंट पीआर मणिपुर एक्सटेंड तौबस यानिंग द बहुम क्या फोंदो पतारगो सुमसी पार्लियामेंट खतंग यानिंग दे हाइना लावबनि यारो मसी सुप्रीम कोर्ट ता हायर अथॉरिटी द सुप्रीम कोर्ट ता चतनो वकतपा अदुगा मसी की पोची अनडेमोक्रेटिक ओइबा पोट अमनि हाय बहुम सिमा सुप्रीम कोर्ट माइटिगी लाउथरो पतारगदि मणिपुर दा नहाना खोइगी पीआर से लाउथोमबसु याय हाय बहुम तनि अदुगा लाई बहुम सि खोइगी एमएलए सिंह हाबतारे एमएलए सिंह असि हजि हजि मणिपुर लेइबा एमएलए सिंह असि हिंग खोइगी मखोइगी हिंगलिब्रा नत्र हिंगदब्रा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली सि डिसॉल्व तौदबि फिल्म लेइबा तारगसु सस्पेंडेड एनिमेशन लेइबा तारगसु मसिगी चपचाबा हिंगी नत्र हिंगदे हाबसि गवर्नर की माइकेदि हजि पाउगी ऑफिशियल रिपोर्ट फोंदोक्तुना लेइबा मरमसिदा हजि हजि सि सेंट्रल गवर्नमेंट की माइकेदि तौदे यादा मोंग द तौबा तारगसु पीआर एक्सटेंड तौबु बहमसिना अदुमक स्टेट असिदा मियामदा यम चावना खुदोंग चादबा अमदु चैलेंजेस क्यामदि पीबो खमदुनि अइन मखा ताबसि ओजा होमेन लासगे ओजा होमेन मरोइना ओजा बुपेंद्र थंबिखिबा खाना चिमनसे एनपीएन की रेजिग्नेशन मार्क रेजिग्नेशन तौकी मतुंगदनी पीआर लाखिबसि मार्क रेजिग्नेशन तौकीबसि हौजिक लाइ होमसि
by pressure kana umkhra pressure leibadagi resignation tawkibra resign tohankibra hom lai ozai mieng da haukiba khoigi incident sing du yemba kanta pressure leikibadung ubra oza homen kaming akoina chapchaba adugi kari haitare paudam amadi phangjagi badi leitri banina adum speculative ti oigani adubu political pressure jo lerambe ya na khanjai karigino ga matamdu da leriba pochi asaigi violence ma adum akoi inem nem da batuna tawgidaba aduga akoi gi maikai khuding makta asaigi accusations mayam ama lakpa forces mayam di divided oire then adudagi forces ki mathak attack to ba yaure then khulai lakhi bado aroibo oidri amongsu lakhi haibana chingba akoi gi series of events ama leiba adugi matungda karamba ne hena fagadage haibazigi akoi gi tangka kama sung lakhi bhaije batar aduga itang akoi gi pressure bu leiramdrasu mai ngakpa yagadra haibagi jina resignation letter du da akoi gi chief minister ama oirambagi lebak si maningjabagi aina karigumba pham thadokpo oiba tarabasu tohaningba list of around 5-6 ama listing ama di piramaga masi khak ai lerazu laiterju sarkar palazu padraju popular government laitergaju masi central government ngakpi ragadi fagani haibagi face saving haijabatare adugi grace ama di legi na haijani okay auna legi badu tasengna akoi tasengna kenogi former chief minister dagi su hangubadi laitri loina speculative ti loini leiri haijabatare adubu larger party ki interest natragana paliba sarkar dugi image amasu ngangnabasu oirambe yai kariginoga manipur gi issue si any paliba new delhi da leiba sarkar nadi parliament ga puthoga madumaktana issue amaga ohening dabasu adum leiramgani haijariba natra haibadi karigino hairaga south india dagi adum toina manipur gi issue pukhalai trinamul leptana pukhalai congress adum pukhalai even boigi alliance the leriba janata dal united na bokta even garang inita and rai na hai ibadu da opposed to rai jdu gi ni mana mp duna actually debate ma tonabam thoi aduga impose to rai basi akoi justified oide gana haire ibajine aduna adubu asai gi issue ti ultimately halaiba pochida mi ama da pibiriba magi hak se india gi citizen ama oiruba taraga su awazana thamgiba dumaina akoi se yamna khangdrabra haibaduneba samna hai kanjida elected representative ama oibagi magi masagi leijari ba hak se even if party ki whip ama lakpadagi tawgibo ibatarabasu as a representative of the people aigi hakti kamaina thingnani haibaji tholaktre haibadumadi yam phajana thambi gare auna laiba pochi da hojik leiriba je it's all electoral politics ki part of moigani azu ai ta thamjaningi bihar gi election kuidre adumaktana ni hoji electoral role gi debate thogadabani SI gi R gi ozaran thamiriba sensitive intensive review ma tawraga kana no electoral list de yawgadabana yawroidabana sigi bana kya haibana chingwa ma even me di court ki help lawrei debate ama ju generate tawnaba leiri haibane akoi gi sidana madumaki debate ama si generate tawba ngamdre parliament ta madugi debate ama di generate tawbati ngamdre ba hoi akoi gi MP ani na yamna lawri lawba kanjida su even voice si ta da badona leiri haibajimak ne ba adu moi ju pen dabdi phongdok da banate parliament ta highly justified oi de aduga state simagi magi leijari ba citizens mayam sigi moi gi right chi khongkau buire haibana chingba ju dum constantly tholak tabati nate ona hoji leiba phibam ji karino PR am extend tawre maram PV bra maram DP da ba malik some times those are khoi masigi PR lakhibagi khoi sole responsibility si MLA singi oigadribra masigi kano si PR lan khibus MLA sing na thon bag pon sida akoi da ahum thongna lei haijabatare number 1 ruling gi marakta moi masen gi marakta lerakpa akoi gi fracture ama yanadabagi michang changnare haibagi ado tanthokani tantho oi aigi power makhada mi trai thoi trahum doi gi case aina while pigadaba leiri dismiss to ngamni khoni haibagi
leikidabaju nate akoi on sigi representative MLA sing ruling gi da haijaba ta ruling MLA sing opposition gi di tonga opposition gi di lawum tokpani kaino it is kaino ne parliamentary democracy ne assembly is the mini parliament makhalamani and opposition gi di magi mathau adum haire pata bane ba adubu ruling gi da leiba MLA sing amasung makoi gi da leiba alliance ki marakta ju adum fracture ama lakpadawna ngasi bo hainari bajine ba amagi di kuntra sure ye amagi di kunipan khatanga ye haibaje adum akoi gi gossip oijaba tarabaju adum adugi reflection ama leibadawna moi gi marakta di ama crack ama di leibadawna tore then secondly asomna kanda jo ngasai koina han bada thamjagi ba yari ba makai parliament sida ruling government amagi oina di karino leibak sida manipur jina reference ama oiraga khudong saba pidraga ngasai gi madumaktana akaiba ma moigi electoral politics tara madugi da sukahandana ba image ama ngak na ba honni ani sigi akoina ubadona tawri then third angle amana ngasai gi akoi defense ki su lobby ama legi bra haiba jineba masimakti verified ti tawdri subject to correction but hunches mayam ama di leiri madudi even sigi sigi personal mayam jina defense ki bureaucracy haija batare makhoi mayam jina ju tasengna pali ba sarkar si thugai ge na yaugi bra aduna akhoi da lei baje conspiracy theory ahum ne haija batare amarom da lei ba lamji da tari ba paramilitary forces natraga defense ki makhoi gi role ama pali ba sarkar ji thugai raga semblance santi gi mong na ma porong abada akoi jo manipur gi tamakta leibak si oina thabak tawri na uning bagi madumaktana pali ba sarkar jina koi da khurau thange gana hai bagi madugi conspiracy theory maju leiri ba masi ai mangna haijaba nate but aduna perspective si wakhalon je ahum ni makoi gi role ama secondly center gi sida manipur gi sujina choba mo hendraga kaigano already mamang da ju oigraga mayam na ju lauri bani prime minister ngasi bo manipur sida wa sang na ngangde Manipur visit taude ratan thiam siwada bokta mana ratan thiam legi wa machet ngangdi gana amaju leiri bane ba adi mathakta thirdly opposition gi dudi akoi adum tokai na thambi ji natra adubo makoi gi ruling gi marakta su akoi gi yanadabagi amadi yam seng na dum mayekti dum tagi ba ana ahum jugi cumulative force ama oiraga perhaps president's rule je lakhi baju oiramgani perhaps adudasu hana oiramliba chief minister ji lauthokhibajo oirambe ya adubu adum under speculation ama taseng na moin interview gumba ojawi gi media jina lobidri gai akoina di khangba ngamjara haijariba aduni leiriba je ana at the end of the day halakpa kandari kari tari asai governance ki suji da positive oiba khara oijaba tarabasu pendabagi mayam amade dum phongdorakliba okay I the recruitment togi bagi result haidok recruitment to haningba then adi matung da lambi thong ji de amata chatpa yadre prime minister modi lakane na mafam khara da semi lambi semi ek faraboi ninge du nong chuksalaga mu loi chamthokre odo si PRC matang do ja khoi gi maroina MLA sing ma kai de boiro adraga khoi gi miang gi ma kai de boiro civil society organization ma kai de boiro court ta or high court atraga supreme court ta wakat pa aduga PRC na pi di thing si matang da miam da justice pin na bi adugumba wafom ma kot pi war pa do na to busi civil society organization na di maduma pi torore because issue is highly political adudani ngasai ojana thambigi ba lairibe MLA myam di masagi rights and privileges khangdra le supreme court gi moi gi rescue to bina ba ma ngambai ngamda ba president amadi ahan baju oiroi mamang da joto pa states ta loina to nagra bane ba manuma ki moi da electric ba guts si kari gi no hai bane adudi kiribra in the sense madu tawsaluraga amo matung da magi political career loidori bra if all so called ruling ki MLA ama natra ahumari na torpo irabadi makhoi jibu BJP na magi alliance the future political career leiroidra haibagi so many political economy gi oiba thinking chain ama ju yarongani na khanjari ba okay opposition na di thoina thangalra ro madudadi even if yes ozana haibda chumi moju suffer di tawe ba adu opposition na di madumaki lead role di lor roi adu oza kari ba khabar daga yaughraga court na ga tholo lokhat pa do kari ba kwa kari sumoto sima su tawra roi because nature of an lady budget is highly political never okay aduna sigi political gi akoi na political o you gan haiba kandi da not only election the win to gi wa na teba
political oyu haibadi karino masagi right to zu khangu people ki suffering du khangu aduga believe in justice haibaneba ana lairiba makhoi mayam si justice da itha thajadrabra thajadabani na supreme court yogde haidori baneba aduna makhoi gi political illiteracy ne na dwaina haibiras thagachri oja homen maroina manipur de pr la khibo si khoi gi myam gi representative oin lairiba mla si maroina ruling party lairiba mla singa so responsibility ti yauri kai no ga makhoi gi tawam thokpa thodang si mong phana tawdaba khoi ruling mla singa marakta khoi gi crisis laikiba faction laiba gi mami chauna ta khibo sina sima mo pr la khiba aduga still government semangam da sima ga another 6 month extend tawu hamsi la koni oja أنا مخازي وأنا ولا سمع شو زمان خويجي هذا سميانا دي عنا دي even luring MLS gitu mak tu sudah menga hasil still mau itu thaza bam di tunggu lagi makoi nanti mak media sini pongduli makoi popular gam ini siam nukon dari haji popular gam ini siam mengam bagi itu atmosphere mau create nukon dari ha bagi itu hanjin high wahum weba haji lai wahum di PRD another 6 months extend tahu bre aduna miam da khoigi PRC gi mohta popular government ma miam gi government ma semak pagi thaja ba oithokpa uri bra uyen lobi ba ja kwaim bi hoi wahang du gi pakhum la ting da lat pal kitang background oi nei haijage ko khoi nei na bu di yam nei na gare ai di law gi mi sunate du ga political science gi mi sunate ai subject gi wang ma da ne du le me na mana khangja ba knowledge du gi madu gi background da ai na kitang sigi ai khangja ba kare thamja ge ba ko koi president rule si kumai la I hair kanda sigi legal oiba constitutional oiba process am kak leiri legal oiba constitutional oiba process si da koi na khangi si article 356 ki makhada president of Indiana PRC state amada thamba ngami haiba pot si ni masi thamna bagi kari process da lei hairagadi madu governor gi report amagi makhada constitutionally oi constitutional gi oiba piriba rights and the mayam do ngak pangamdre madu santi raksagi phemam doi bayai any phangda lei bayai adugi matangda governor na report ama piraga governor na cabinet ta puthoga prime minister na lusing bang cabinet ta puthoga anda cabinet na governor da advice tawra kanda PR se thamakadori ne adubu akoina manipur da thokriba port da koina sum uba matamda thangai mak sengna ngasai koi buffet na su phajana ya mayak sengna panbigre ahan bada February 15 gi mamang stais da February da koi assembly ma kaugane na governor masamang na assembly call to na phamne na kaura kansida matamdu da yam sarang na ba khara leiri Iran gi matungina Iran si nemthadri ngasai koi nei na ba domain adugi mathakta su amuk karigumba opposition gi maikei da gi no confidence amasip leiri ba sarkar gi mathakta thangalakani somai thangalakba matam sida opposition da gi natraga party gi manung da gi su madu saugallaktana moi sarkar ji kai gadra haibagi signa ba ka su political circle da adum conjecture loina sumna thangai muksengna fake and the figure sare ga su khangna ba ma khat leigidana ko adugi matang du da marak du da koi honorable home minister na koi honorable chief minister se kaugre aduga ada wari saraba matungda delhi da gi honorable chief minister na Manipur gi in charge ori ba sambit patra ga thol aga masagi resign to bogi CSC governor da pishan bane tawri bo potsi da ko adugi potol leire aduna di sidaista coin leiram do si yahan han bada ngasa ye governor gi report ma leiram ba yai ko madu leiram ba yai governor gi report si taw matam da security gi point of view da gi ngasa ko gi Dr. Homen Hairi Sumaina defense ki nakandagi lady law and order ki situations the lady sarkar sina hurdle loire machi ngamaroi aduna machi law and order si so long as si sarkar si leira ga ding ngamoi haiba ko me report leiram bai leram da bai madugi koina khangudram ni nako madu oiram basu yai madugi report am piraga cabinet ta pikala kanda governor the advice or kanda PR se thama ine adu all of a sudden madu yam sangdok sararoi madu dan naina dana all of a sudden thamjalaki bani hai tare ne ko yam thaja dana PR se lakli ne ba assembly phamni hai ba hayeng ne hai ba do da resign tor ga PR se ikang khangau dana lakhi bani yamna hoi matam do da political circle khar da gi PR thamwai ba lawul le ga so thamakani hai wakalon erei leitana lei bani sumai leire adai di madu khoi suspended animation da thamme khoi gi se pura dissolve to bugi mo da suspended animation da tha taruk thamme adu sarkar ma semak ba ngamgadra ai bagi wakalon da khoi na sum sagatana leire adu ga matam do da praja gi wakal da su law and order si PR la ga di khar ngak ba ngamgadra ga hai ba gumbagi post leidana ko adu su khanna da badin te khanna adu bu staita sarkar pari ba party gi marak ta khoi na yengjaba matam da
party gi manung da intra fight hai ta ne ko muknari ba phurup ani gi marakta lairi ba mapung oi ba phurup asom gi nakan gi MLA singsina matam da chief minister sindu oi se moi party gi chief minister or ka su yam kan haya simo so koina khangjan ba ya ba pot am ni ko adu leire adu lairi ba marak si da anime suspended animation leira ga sum leira iba governor gi rule matang si da moi gi privilege mayam sokpa sokta baduna nga sai nei na gare aduna haijadana aina thamjani gi bo afamse marak sida akoi gi ruling da leriba majority oriba MLA singi marak tagi yam kana sarkar semgane bi claim si yam tauya even kadai bhogi extend the claim si tauge bu governor unarore akoi kuntra na tra kuntra akoi leijare sarkar semage habi wafam bau tamge adubu constitutionally yengagadi MLA karakhang akoi chatlaga akoi sarkar semge haibadi yabam thokte maramdi leiriba MLA singduna leader ama kalaga leader se hairiba mi se mioi se akoi gi leader oina khale magi makhada akoi sarkar semba gi khodong jaba ama pibiu habi claim dudi akoi gi MLA singna itau tau da akoi punsan le akoi sarkar semani habi claim da ma tauba makoi gi leader sing khanba gi leader ama khallaga governor da project or ga magi makhada mana chief minister oiraga magi makhada akoi sarkar ma semga da ne ba constitution na piri ba process dudi itau tau da gi pot ma ka sum MLA sing gi marakta uyeba sigi matang sida yenga di akoi gi ngasai Bupenda su thambiri ba akoi gi Dr. Homen su thambiri ba MLA singsida constitution gi pot si khangna khangjan nadri bra natraga khangda na tauri bra haibagi natraga na makoi gi madu courage ma laita bagira moye central leadership na pira ibo potugi marakta moye madu high na bagi courage ma laitri bra ka na khanari ba akoina high court ta satri ben maram kari kono ga se courage tu laita bani dana moida spirit to yaw da bane ba sigi posi aduga india gi oiba political scenarios da koina mu yenga kanda maru oina central high command ai ba hai ba national party sing marakta noina le state ki leriba party functionary mayam si central high command gi makada central high command na yadraga di tawangam da bagi pot leibanina masi hauji leriba BJP sarkar da amka hena central high command gi pose yam saw bodona taw aduna ngasai aina sigi matang thamjar aisina MLA sarkar semgi haina claim tawriba MLA singuna sigi x natraga y natraga z tom natraga dik natraga heri se akoi gi leader ne na khanbagi mauta moina kari haina haige bu center na khalakpa mi amana chief minister oibase akoi yari haibasi matam punamakta haya matam punamakta hai masi moi gi constitutional right to center da sinna thopodona tawe makoi gi legislative right adai makoi gi representative right mi hutti pot mayam do center da sinna thopodona tawdra aduna di PRC thamba matamda akoi gi MLA sengi aswon ba hai gadara khangda ba hai gadara natraga khoi gi thona leita ba hai gadara adugi mathakta mu center da gi imposition man ba pot am kaksu la eba center gi hai kaman aduna di Manipur da PR thamba hai ba matam sida center na asoba role am khak lauraga Manipur da PR thamba na he na phare hai gi wakhalon da laga ngasi bhawda moina parliament ki apara masong lower house ani makta su constitutional obligation oina putho kanda PRC makha sangdara gi pot se adum leiri ne adubu suspended akoi gi animation da leibani na karigumba hujik leiri basida central government na constitutional machinery mayam si leriba popular sarkar sina ngakwa ngamdare direct khogi union government gi makhada administration de thamaga shanti hanjalla e haina khanba leiragadi shanti hanjalla e har kanda suspended animation da leibase hingalla kanda sarkar semba yabagi oithokpa budi lei haiba ta de ko legally or constitutionally adubu leiriba akoi MLA singi mapangal leiriba thongna sidadi kadai yauna center na moida pirakadagi haibagi wakhal lon su khana ningai oba pot amani adubu ngasi latest development da koina sum khanjabada ngasi si Manipur gi yam na apex oiba civil society oina leiba kokomiga thadau waidana akoi kuki nate akoi Manipur gi integrity da akoi karimta kai ba toroi akoi si Manipuri oina hingbagi wakhalon ama leigani leiriba movement sida akoi yaude ga haibagi wakhalon ama na andagi phongdokna leiriba thadau gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯈꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯒꯦꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯥꯔꯂꯥꯃꯦꯟꯇꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯇꯥꯅꯟꯗ ꯔꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯌꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯏꯟꯚꯣꯜቭ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯒꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯚꯥꯞꯅ ꯁꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯃꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯁꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯊꯥ ꯇꯔꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥ 4-5 ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏꯒꯥꯁꯦ ꯊꯥꯗꯧꯒꯩ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯍꯟꯖꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥꯗꯒ ꯍꯟꯖꯜꯂꯒꯗꯤ ꯐ꯭री मूवमेंट पोट हेल्थ सेक्टर एडुकेशन की सेक्टर मोगी मचा मसुद लाइक तब यानब चुराचानपुर कॉलेज का फजन फंक्शन तौरप याबी पोल लागदी शांति हंजल्लेगा है बीजेपी ने इलेक्टोरल पॉलिसी की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की प्लान बीजेपी की कंट्रीब्यूशन सेंटर बीजेपी गवर्नमेंट सरकार पाइरिना यूनियन गवर्नमेंट सिल्लगा शांति पुरअनीना करी हाइने स्टेट की बीजेपी की मरकता सेंटर अयाब मी चीफ मिनिस्टर सेमगा सरकार हंजल्लेगा हाइदना हलक्पा याबगी पॉसिबिलिटी अमुक 100% लेती है फिबम से सो लॉन्ग एज लॉ एंड द ऑर्डर की फिबम से मपुंग फाना हंजनदना नॉर्मल सीधा हंजल्लक्त्रिङैगदी मसाई सेंट्रल गवर्नमेंट सांगदोइबा मसाई था तरुक से सिमसो अदुम मपुंग फाना चटखिदना पीआर से मथंगदा मुक सांगदोरपा याबगी कनोसु लैको ओके थागसी ओजना मरोइना हजिक लैदिबा पोस्ट मणिपुर यादव अखोगी मियें मखल मखल येंब याब फिल्म दनी मरोइना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट अमा याम थुना सेंगे हैब तागदी लैरिबा रूलिंग एमएलए सिंग हैब तारे मेजॉरिटी ओइन लैरिबा बीजेपी एमएलए सिंग सी की मरकता लीडर म तंगाइ फदना खनम मथौ ताबा लीडर यावदना लेंगाक सेंगे न क्लेम तौबदि चुंगा यारो हैबनी अदुगा सेंट्रल लीडर सिंगना अखोगी मरकता के लीडर म खलपुना चीफ मिनिस्टर खनबदुना यारे हैबदुदि यारो एमएलए सिंग की मियाम की म्यूट सिंग की राइट सिंग अदु सेंटर द सिन थोकपुदुना एमएलए सिंग राइट सिन थोकपुसिना अखोगी मियाम की राइट मतपग चप माने मसी पॉसिबल की लंबी संक्शन यारो है पॉसिबल है लेटेस्ट डेवलपमेंट है मणिपुर की कोकोमी थादौ आइडिया मणिपुर थाजब थादौ की म्यूट इम्फाल लातना वरी वाई सानखिब मणिपुर की अपुन की सत्तम आइडिया मणिपुर सागनबी पोत लाप मणिपुर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फिल्म लाप तारगदी सेंट्रल गवर्नमेंट की अचौब मियें थमलगा मणिपुर अखोगी पॉपुलर गवर्नमेंट लापगी लंबी याय